sondekmu ada ning endi ya? A few moments later. Huh? Ayo melu aku yo. Nanti. Wis butuhe melu. Lah yo nanti. Santai bro. Aku gak bukan linggo. Kene lho kene. Ya. Ayo golek fosil yo. Fosil apa? Sejenis makanan ringan. Iwak teri, iwak paus. Mantan mati ora urus. Mangkat. A few inches later. Huh? Huh? 2 hours later. One eternity later. A few moments later. Look at the plastic. Huh? Huh? Oh iya, kamu ya. Anak tenan biasa ini. Pas ngorong. Yo lanjut. Fosil yo, fosil ra temu. 2 hours later. Aku mampu fosil cah. Lagi. Huh? A few moments later. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. One eternity later. Lah hasilnya ndi, Peng? Oh, lah iki hasil bolongak dhewe. Lah bolongan ngene kok. Apa pancen wis nasibku piye kudu